enkrat na 2 tedna dogodek, lih tako, če smo se malo hecali, da je to ko en servis za avto. Ja. Ne, se pač malo nabere plake, vsako dnevnika, ne, dost, ne vem, takšnih in drugačnih izzivov, ker danes imamo res ogromno stvari, ne, konstantno glava dela, analize, razmišljanje, čustva so malo na strani, borimo se konstantno z nečim, lovimo nekaj, ne, in to se nabere. Ne, avto se utrudi, po domače povedano, nekaj nepredelanega in potem smo nekako to not dodali, da imajo ljudje ta dostop, da pridejo, da lahko vse te maske spustijo, vse te vloge odmaknejo in bi rekel, nekako se energijsko skalibrirajo. Ne. In je fajn, je ful fajn in se imamo ful fajn in so procesi tudi daleč od tega, ampak istočasno na koncu je zmeraj neka proslava, ljubezen, sodelovanje, bratstvo in se takoj čuti, kako je to naravno. Iskreno, koliko je to naravno. Tako.